veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu pokazat ću vam 5 najboljih emulatora za PC. Znači šta je emulator? To je aplikacija koja vam omogućava da na vašem PC-u igrate Android igrice. Ja ću vam pokazati 5 takvih emulatora i ovo ja mislim da su 5 najboljih emulatora za PC. Prvi po redu je Nox ili Noh, tako se čita. Ja neću izgovarati baš sve igrice, baš sve emulatore kako treba, mislim imena, pošto ovako ne znam stvarno. Noh, znači on je onako zanimljiv, ne traži velike performanse računara, znači tako da je to super. Možete igrati sve Android igrice na njemu, bukvalno sve možete da skidate, tako da on je isto dobar. Onda EMI-DOS, tako ja mislim da se čita, znači i ovaj emulator je jako dobar, ne traži isto performanse neke velike računara. Kao što vidite, imate ovdje na njihovom sajtu video. Kao što vidite, onako dobar emulator, može isto sve igrice na njemu, tako da eto. Znači od svih sajtova će linkovi biti u deskripciji da odmah znate. Onda idemo na Andy. Andy je isto dobar emulator, znači isto sve igrice možete na njemu da igrate. Onda šta bi još mogao o njemu da kažem, on traži malo jače performanse računara, tako da eto, to mu je možda mala mana. I eto, to je to. Ja mislim da on od svih traži najjače baš jake performanse. Treba da imate, obavezno morate da imate dual core, iako to sad svako ima, ali morate imati dual core procesor ako želite ovaj emulator, tako da eto, nemojte skidati ako nemate dual core procesor. Onda idemo na BlueStacks, po meni najbolji emulator za PC, znači bukvalno sve, najbolji dizajn, sve lepo urađeno, pogotovo sad kad je izašla dvojka, jako lepo urađeno sve, bukvalno po meni najbolji, ne traži neke velike performanse računara, tako da preporučio bi vam najviše BlueStacks. I zadnji je naravno Droid 4X emulator, znači isto dobar emulator i on ne traži neke velike performanse računara, ali kod mene je problem što ne mogu da ga instaliram, zaustavi se na 81% i neće dalje da se instalira, tako da je to kod mene problem. Sad ne znam, ako je tako kod svakog problema, onda je to mala mana ovog emulatora, tako da ne znam šta bi vam više rekao o ovom emulatoru. Dobar je, pa skinite sve pa vidite koji je po vama najbolji za vaš PC. Tako da eto, ne bi vas dalje smarao. To su ta 4 emulatora, 5 emulatora, imate linkove dole u deskripciji videa, da ne morate vi da tražite. I vidimo se u sljedećem klipu. Ako vam se ovaj svidio, ostavite like, subscribe i veliki pozdrav, ćao.